بناوی خدای رحمان و رحیم حمد و پسندان جی خدا ربا صلاة و سلام لسر مزن ما سروک و رزان ما حضرت محمد مصطفى علیه السلام و لسر آلو اصحاب و اتباعی توان با حتی رجا قیامته تماشاوان هجا ایرود برنامه عشیر ما یا نو عمل پیش بلیوانه بلیا از میوان برنامه یعنی معزوبان خواه بوا بدما ناس کرن وکی عادت و هرجاره از دخوازم بشعرکی به هلبستکی و بوینا برنامه بکم پاشه انشاءالله میوان برنامه یعنی معزوبان خواه از بوا بدما داناسین ایرو ده برنامه ده بناوی کلها آمد از هلبسته که پیشکشی و بکم کلها آمد از دریش رومشتم ایرو لسر کلها آمد کلها میرا خیالا از گرتم سال و گرم دل بو حتونا خما ایش و جان بونا بری گلو کا او مرخاص کا او جیرو زانا کا او شورکش ریاحات قی نمان هو کسته دنگ نایج قبرا ای کلها آمد قی سعید نمان قرج دا غش گره دا گولا وانه چکیا هو دهرکا دیجلا و فرات برف نماته بشرف دین حران جمدی آگر هو دبا سورگل آو نما دهرکا جی نما لجودی سکوتا میرانی کلها آمد دگری و دبیجه کروان هاتنو چون قفله بقفله جدنگه مزن شوق و رشمان صباها آزانی بلند سحکر جیا گربو بو چرقینا سم حسبا آوا رید دا گلی بیدنگ مابو جناری تکبیرا دوران قلبی فلک خاین کرد کل بو واری کندا قلیل چلمسین گرما شوه چو بایه سیکراتا تارو مار کر بوما کلیل کا حزن مخبران بندوار خوابن دناف خود دنگ بیلالی نار حیدری نالینا اقبالی هیوی هیا لسر ساز بن فرجا خیره بهنا جهاد و رحمتي بعثوا بعد الموت أمتي ما بشتاق دا تاريخي أي كلها آمد قهل دن جاو لري بندي أسكر نوري بن لهيفيا شور وشرع فدا دورن درابن ورن وكا شور علي وكا عسكري خالد وكا عدالة عمر وكا غيرنا زينب بلندكن بشرفكن درابن باركن في باري جريدن رختا بكشنن خنجرا جهادي دركفن وكا درار وكا أبو دجانبن بنارا حمزة بن ببن خدي خالد بن ببن خالد حسین بن جی کربلا جی سعیدان را گله و گوتن دورن خراکن کنه ظلمه زواکن چاوه مظلوم بکجن کفر و ظلمه بسا قیرین و نالین لسر میر و کانی ما بله جبو و هلبستا هر بار یا
şehit rehber em jî spasî û pîrozbahiyê xwe pêşkeşî vê qelema wî herekbar nexwasim em hurmetê xwe ji re pêşkeş dikin ji bo vê şer û helbesta wî herekbar. Temaşevanên hêja me got îro em li parêzgeha Diyarbekir li navçeya Bismil li gundê tepa Barava ne mêvanê me Hacı Ahmed Çelebiye mala Mehemedê Hecî ji wan re dibêjin di gunda bi vê leqebê navdarin. Kekê Hecî deriyê xwe ji me re vekir, me neşkenan deriyê dilê xwe ji bernama me re vekir. Niha em mêvanê wî ne kekê Hecî hûn bi xêr hatin bernama me serçavar hatin. Xêr serçavar tenêşe hûn bi xêr hatin serçavar hatin. Sağ ol. Ji vê qesîdata em bêjin çiqa kêfa me hat. Xwedê jî kêfa me kişabiye daîma. Daîma xweda kêfa me bîne. Serçavar hatin. Çavê wan neşe xwedê ji we razî be. Temaşevanên hêja kekê Hecî di gunda pêşkeşekî malbata xwe ye. Di gunda diyar e, naskirî ye. Sedem got du wexta du dönema rayedariya ya şaredariyê kiriye, serokatiya şaredariyê kiriye. Hemî kes wî nas dikin, di herêmê de mirovekî nas kiriye. Me jî xwest îro hem di heqê gunda hem di heqê kevneşopiyê herêmê de û hem jî di heqê malbata wî de em pêra sohbetekê bikin. Ez dixwazim ji şexsî wî ji kesayeta wî dest pê bikim. Kekê Hecî ji xwe milletê herêmê we nas dike bes gelek temaşevan ji bo got ji fezayê ev televizyon weşanê dike gelek belkî we nas nake. Ez dixwazim ewil hûn xwe bidin naskirin. Navê we, bernavê we, yê bavê we, bavpîrê we hûn kengî hatine vî gundî kerem bikin. Rehma Xwedê li dêk bavê te hazir abe. Teşekkür dikim tekrar. Navê min Hacı Ahmed Çelebiye. 61 sal emrê min e. Maşallah. Xweda bereket ete. Neh sêlekê min in. Xweda muhefaza bike. Salê hazir kişa. Ji me re dibên mala Mehmê Hecî. Yani Mehmê Hecî soy isim Çelebiye mala Mehmê Hecî navê kevnî berî. Tepe berî tepa Barava jê dibêje esas tepe pir kevne. Tepe berava dibêjin yani sebebî cemî Diyarbekir derbas dibe ber avê bê berava ama navê wê kev Behramkî ye. Behramkî. Esas navê tepê kevn berî Behramkî ye. Bi Ermenî ye. Behramkî zamanê Osmanî wan de Behramkî ye. Carkê jî tepê xerabî ye. Yani tepe carkê hebiye xerabî ye. Bi nax bû yani. Erê nax bî xerabî ye. Cara do tepe gavak ava bîye hêk van kalkê me van pêşê me çend heb malbat hene vira yerleşmiş bûne. Tepe di zamanê Osmanlî de qezabî ye. Yani tarixa wê jî texmîna min kerem bike tarixa wê heger û tarixa wê ji xwe şu anda zê tepên were qisa tanıtmış bikim. Belê. 4534 nüfusa wê ye. Belê. Tepe sê mihale bû maalesef piştî ki bû belde bû sê mihale bû bajarê mezin. Bû bajarê mezin bi tek mihale kuma. Tepe 1850'ye de tiştek tariha kilver nüfsandî û ez karim ji te re bêjim. Belê. Di 1856 hatta 1870'ye de qezabî ye. Zamanê Osmanlî. Yani sala 1805 hatta 1856 û 1807 qezabî ye. Belê. Ji 1807 û hatta 1960 jî nahye maye. Belê. Zamanê ewkê de. Yani zamanê Cumhuriyetê Osmanlî. Hatta Cumhuriyetê jî berdewam kiriye. Berdewam biye. Wê çaxê bismil gund biye. Tepe gavak nahiye bû divê bilgoda sê heb nahiye hebûn. Tepe nahiye biye. Selet em jêr dibêjin nahiye biye. Seyd Hesenê bê nahiye biye. Tepe nahiya kevne bismil wê çaxê gund biye. Bismil gundê bağlî Seyd Hesenê biye. Belê. İcak piştî gavak bismil di 1936 de dibe qeza 35 de tepe nahiya re bağlamış şîwra dibe. Berî gavak nahiya bi şêriyê biye.
بشيري 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 باغي بشيري بابي موان جزداني وان بشيري بو يعني شاغي بيشتي غافاك بقول اولي تبي برنجي تبي غافاك ديا تبا اولي هندابيه ikinci تبي غافاك افابيه وان مالباتا هاتنا افيا اجي تقريبا 3 سال يعني 1600 تشتي غوري ارقولوق وان غوري اكيد بس 1600 سال 1600 وان تبي افابيه عاد دويا بله و تبي نفوسای مجوره داتن گفت جور حتی بسم 12 کیلومتره تپه چوراوی ده 33 گنده تپا باراوا بر آوا ناوی زنی یا تپا باراوا 33 گنده وی هنه یعنی بالی وی نه 33 گنده چاقی بر آوا بیه هیک امجیر بیجن گریش محمد اوجی حزار یقلاش 1000 متر بلند بناویه yalnız 1900 nehada gavak ez bu me belediye başkanı gund ve çare arkeolog dahat qazi kir mecana wan jme işçi xwastin me işçi dan wan jbo qaziye jbo iş bkin falan ica menki mecmuan bilgi istendir go acaba evgirçiye çıkar mesela tiştek ve çare Timotim profesör ki Amerikalı bu yani garip garip are nara Türk navanda tünne bu Türk sade rehberi jwart kirin yani Avrupa'yı bun o Amerika bu mezdevaji Amerika bu navi Timothy profesör bu mecmuan persi mego galo tepe ev ziyaret tepesi çıkasa yani çıka hazar sale go ya şehri kevne go tiştek ana emd kolun go çese hazar sal Asurlar dönemi Asurlar yani 3000 sal قلت قديم بقولا ام قلت بكي بيجي 3000 سال واساس ام تام نت نقار بيجين قود 12000 سال افقر قلت بري افجم جميع ديار بك درباس قلت برا قلت فرد تجارت بيجير بو تجارت وكاوي فان تباجي هم خبرلش ما بو هم يرلشم علاني يعني بر يقولان مشكلة او قاصاين تشتي بالجاد انا ما ام بيزانن ايجا بردن قونيا تشتي كولاني درخستن كي كولاني برشي درخستن او كرمي درخستن تندور دركتن هنك مزال دركتن هنك خانيني وهذا شي دركتن شاني مدام الوان يري وانا قش دركتن وانا طبعا كي شون مزاد ديار بكر طبعا سرهبون يعني نبي كنترول بو دركتن واف هرمي اوسي امجير بيشن او تبي بلي مربقه تبي او شي كيفنا او ياجي تركا قاضي تكر يعني تبي مي بيجن شهرية بركفنه كي هجي يعني الهرمامة يا مردين جي قال لك قرهنا الجمع بين قر امجد بين قره يعني قال لك قر جديدين بس قركي بقاسية وفرة ومازن مين نديتي ده هرما كردا تبادي اساس دفرده نزانم يعني يازيك برازيه من مجي خست تشتيق لقولي دبيجه يعني ما قو اسكي ادي بهرام كي yani adi baravan bejin anaka tepa baravan tepa barava evya dibe esas yani ligoli yazyak tanemin eskarib Türkiye bejin ne var ya Türkiye zan yani belki de 1005 de Huriler dibe büyük bir yenilgiye uğrayarak yani demek ki Asurlar gavak van ökürne hem seride bugün bir eski Behram ki olan tepe beldesi tariha verecek ha katımları ve eski yerleşim yerleri bulunan bir beldedir evra beldame yani beldedir güneydoğusunda bulunan yüksekliği 100 metre 100 metre bülent bunaviye Cimşit hüyüklü üstünde her devre ait çanak çömlek خودشتك وجديتنا كومبيلا جنيوي درخستنا دبي Asurlar bakın bu 1005 yılında Huriler büyük bir yenilgiye uğrayarak Mezopotamya'nın içerisinde çekilmeleri sağlanmıştır. Evet. Yani demek ki uçak şartçebiye hatta algodi bra per direşte da lazım bizim dibê hengî kware şartçebiye ki kemê Diyarbekir de xun derbas bir xun yani servi şerî per servi girî per şartçebune yar tariha ve kemne tabi yani gündeki kevnari per kevnari hun kengi hatı eme icar eme bejin çar bavke me yani tepe megot pişti tepe zer ben Greş pişti Greş avek ben Greş Muhammed serbi Şeyh Muhammed yani yek zat ki ser mekanı şan zat burada icat be pişta gir am yer bejin kelkareş avana ji gün ki ayrı biye
yani gündki ayrı bir tepe wan tepiya ve tasarruf kiriye ama gündki ayrı bir burada. Dibe ve çağı çava ana ev nexweşî hatiye dibe ve çağı jî nexweşî gitti ew gund leğû dibe. Wî gunda jî çar hebavik için wî erdî zamanı Osmanlı dikirin. Ew ya tarixa wî kevne. Ya ême galkê me dibe zoxbirîn alî qevjî Diyarbekir ji wir hatine ne Qerejdağê esas ewkê ye. Navê çi ev qezamey Ergenî Hane Lice Hezro ji Hezroyê esas pêşiye me hatine Hezro zoxbirîn çar hebra bûne li wir olay çêdikin yek ji wan tê alî vira gundkî me ev embarçiya dimîne dawî ki yerleşmişî vira dibin mala Mehmê Hecî kalkê me jî digo zilamkî pir temîz bû yani hada neke digo pir salih bû jî demek ki tê vira û li vir yerleşmiş dibin li vir piştî yerleşmiş dibin wek me got pişta gir ew hinek erd merdê wan yani erd xulanîş dikin îca bavê min vêya qal kir got ki pişta gir evak difroşin pîra me eyşê جيرتي قوتن دبي قال كي مر فقير بدبي عيش دبي شي دبي والله وي بشتاق بي فروت وهنا قوچانه مهنا قالو وي چوا فلان دبي دوا بريت هنا بكره دبي كشي والله انا زانم بكرم يعني نزران بكره فقير بيد مكي يجر دبي مالا قال شي مالا بافته نافي قال كي ما ويا حسين بيه نافي خزيري جي محمد بيه دبي هربا خزيري محمد او حبكي بيليا وهيك هابي هلا نقارش مره بكره فلان تبا محمد بمحمد والله حاول بابا بدروم كواهد بيقول قيزم ام بيزا انا الراس توي بفروشن اما بري متلنا بري حسين هبن ام يبكرن يد بي بري خدي براتينا ويا بورتاغي او هردو دحب مالي ديجي يا مانا بتركي بيجن از ايدين او اق ايدين بس ما مي هبن او تشلبي مالا ما او مالا يرجي خازورو كيفن يجوي غندا ذكرن ويشا يعني وي اراضي دوازده حضر اراضي ذكرن او يا قلت كي ايديه gelelim Konya tepe yerleşmavi bak me got şoya me got ber avaya bir kevne o yar ambejin dünama xo ambejin 92 devra bu belde pe ve Salih Sümer Sebih Sümer devra mala Sümer avji aylekin bu belediye başkanı hatta 99 ede yani dünama kirin pişti 99 ez bu belediye başkanı hatta 2004'te tekrar Sebih bu tekrar 2009'e من دوام كي 2009 حتى 2014 يا بلده قبارمش بو بيبه يا كلام كسوري خو بيجي كي حجي وبحثا حزرو كر لحزرو تمرفي ومان حزرو دغو سي برابو دغو جوان سي برايا براك جيل ولا مايه يك جي علي الازغي يك جي işte ve balime baraba ya viyekte vira yerleşmiş vira be emjuan yani mala Mehmê Hecî yani buane mayi tütekilge ve wala çen sal beri hatin yek hat vira mehenki sohbet kir go az mervê xwed gerim yani minki pırt diyaloga metine le çen cara me xeber hat vira be ki sohbet kir o qasên fa diyaloga metine bele li Ali Mêrdîn jî hene dibe li Mêrdîn tune kalkê me Ahmed navî wî mikirine استوري وانيزي ما استوري الحمد لله بكورة هي او قال كي من خوارزي وانا يعني شاغي قال من احمد خوارزي وانا يعني محمد يقيز كوان انيه يا نافيوي قال مجي احمد خوارزي وانا دبي حتى اولاي كوري تشيد بدروم كوري اتفاق ميجا بيجن دبي وان بقلرات دست الي بارا واتكن هنو قندي بارا وبسينن بين قرديلا قوزيري جزيري falan دبي يار غافاك وي دست بي بكوان قندا بقلرن يا بسينن دبي فاني مي بارا وكاوي الهف چنتين دبي يا افشيه اتفاقا متنا ولا وان بقلرا بسينن نباشا دبين يك دبي يلو اشتري باخاني دياربكر وره ودبي والي جي بير امرنا بيشاوي امي بيجنيان بخوتكن يك دچن ورا دبي خالي بحري قوغي امجير دبيجن دبي برزانه بو خبر دانا دبي دچن غافاك والي چار وان نره بهسبانه تابتني دبي خيره وانا سكينه فلان دنيرن سكرن وان دبي خيره دبي افندم والله اف بقلري ما يستوري شعب برا قندي مدانه وقندي ما يجمع بسينن وقيم بخودينا دولتان متنا فلان يعني اتفاق بيجم ودبي الهمال والي زيفره دبي ساقن قندي وانا جوان نسينن برا قندي وان تسليمي وان بكن ووالي حركتك طبي احمد خوارزي استوري يا ما قلت دشا ميفانداري
دبي خالي دبي كيفات تها احمد دبي ولا قضاء اتفاقا مهبه وكيفا ما بي خالو دبي الحمد لله ما قندي خوستندن يعني مناش تقول قندي مش ما بالسنين يا دبي قال زمان جيت زمان شفت كيفن وقت مثلا ما قضاء قال كرداك كذا ما قلت اتفاقا ما برتنا دبي شفت كيفن دي سوان بغداد بيت كن هر شهر قندي ما انا جمست عندنا قرديلك قزيري بجرسي وقزيري وقرديلك وجرسي ولا قلت كذي يعني ديريش هاد شهر قدجي دشي سر استوي يعني دور ده يا سر اتفاقي ما قوده كلام دار بخدش ترازي حبكي وها انا قربوا من قرب شيء بوزان والله خوش بجدا وبلا بجدا كيف كريم كي حجي اهلي قلت اليوم هفرشاوان والله اللي قلت لي ما باشن ام قش مرفي هبن قبض يعني تبي محافظة كارم. مش ناس شيء كن. أم كش يبدو ناس كن. از مثلا خالو ما قيزانه يبدو ما قيز يبدو استندنا بسمامي هبن تبي وقت ما قلت يا 4000 و 6 كسون فيساوي ما ورا قال كده يعني تبي تكليا ما خوشه شكي اكتنا 4000 و 6 فيساوي يعني تبي سخنتيا متنا الحمد لله الحمد لله توپراغای شخصی توپراغا ما قلت يا 12000 دنم او قلت كي ايريه او ايريه 10000 نزيكا 66000 دنم تبي اراضيه وهي يعني تبي ايودا بله 66000 دنم تبي اراضيه وهي geçma ويجي بامبوي مصر جنم جاي قنديه تباهي كي حجي قنديه تبا ببيهاوي ما قلت خوي او قنديك مع اولي قال كر بشتاق بيك او اي 4 بافقايه اوان 4 بافقا دشن وجاغيت كابن حالي ذكرن له باري وانا ايوانن اي ويا قندي تبيجي يعني سدي يرليه تبي سدي نوت اردوان هي يرليه تبي اما قندها طبي وانا تنن وانا اردوان تنن وانا اشخورا حيوانجل تين جناتيه تكون تبي رش منه ترشداري ماي كي حجي حيوانجلق يعني ولا حيوانجلق بركم يا زمان كي مثلا حيواني ما بربون زمان كي حيواني ما بلكي تبي 3000 حيوان هبوان قات هناك ذاك ده 6 حيواني كاس حيوان خذ هناك تبي براسي زنجين شيء تبي اراضي فيرمليه تبي سوليه تبي دو اواد كاس حيوان خذ هناك جانا السلقار بيجم ادم ديامه هقوا هفير تكرنو دچونه بيريو دچونه اوكو بينجز عبزي ما هبو زحمت كيش بون وانا قاب جيلك خدي ناكن ام دچن ماركت بتستاد كرنا راست يعني بيلك بري حقيقه ام فدكار شو هيجي لجيانه الغوري انا فدكار و بوش و قاب و حيوان خدي فر يعني ينها او كاريوان روش كي بك لا ما يعني وين خش عيني وري يا بلا شيء يا فهم لكن بلا ما يدي بلا وانا بك بلا ما بما وروان كريه يعني حبكي وقت جوار بوي نزجي تنجي تنبا تدي مري بقطا بلكي يفر كسلانن لهمو دري ور بوي تبكنا كي يعني هر درجي ور بوي جكي كي حجي دناف مالباتا ودي يعني مالا محمد حجي شو سياسة مدار هون دركتني غيري و سياسة مدار شيخ سيدا حجي يعني دنگبيش يعني إنسان البيش ينامدار دركتني يعني قال كي من اودا ميفانا مشير قول احمد بنافي بي بله دقند ابو اتاروكي خالي من حجي حسن هي عمري حشتي بين صار هي تشالي مدياتي وان ميفان داري لورا دبي ايجار بچن اودي ابار رودين معلوم لغندا رودين قد بيكي اختيار تي اودي دبي معزوباني ده كيش كره دبي والله عالي بارا بي كره بارا بيش تبي دبي ها دبي جاجيت برسد بلا تبي احمدي محمد هبو قالو درماوي شيه يا قال كيم 6 سالي مختاري كربو تبي ده 6 سالي مختاري اتماي ها زمان جمهوريه اتماي مختاري كربو اوداوي هبو دبي والله احمد بي كوري وان حاجي غالب هي فلان غالب نابي شو بحاجي يجار دبي درماوي شيه يا مثلا خذ بيجا دبي غلابيه دبي غلابيه بريمه هبيه امجور مع حركات كديه حتى ما تبا بارا ما جنن بيدا نكر مزات بيدا نكر يعني وارت جنن جاء دبي امتيني هات نبي جندي تبي جو امير كرب جوي اودا معزوبانا خدي تكن جو شاني ميدان جو ام
چون اوده گومدی یک اختیار وال اوده چوتی و بخیر هات فلان ولا هر نيسا مقول صاحبي قلتش ما نبرسي قول شي بيفا مدامه فلان قول بيشتي ما خلاص قول ايه وسر عواراتي وشكسكي وشكوتيني قول ما قلت يا ولا مش آلي حزكي وان مدياتي وان تاني وخلاص شي بيربامه وبريمه هنجي يعني غلط خلينا نلهبو يا امزال بيدين ناكن قول غازي فري لباز قول شما قيم مش خارج جوت موت ناكن قول ما قول والله جوت ناكن قول سكني قول والله حيف لي قول ديك سكني قول تشتك نقود قول ما يذهبني يري قول امرازان گو سری به تاشتیا مدان مه گویی جدی سال مه زیوری گو کا چی بوره گو ولی گو وای کیسه مهنه گو ما کیسه خو اکر گو دا قص جیری انباری ارتق چال بو چی بو ولی ما کیسه خدا گرد ما حاضر گر گو ایجار ما گو کا خالو دینه ما چخاست که گو مدی و حال من یاری گولا و مشه ویدی سوری گپرسی و جوت ونی بک نکش خوره گو ولی ما گو ولی خالو امنزان گولا و جوت بکش خوره يعني متحوجي منابن صوص بدك امي جود بكن اقول ولا ما صوص دام اقول ان شاء الله امكانيه بمي جود بكن اقول ولا برامج ما نسد اقول ما كيسي خراكم مخاطن يعني اودا مي بانا وري بقال كلمه تقول سوريكلي هات ميباني دقريه اودا دائما قريا زارو مش دقريان حتى جانا تقول قال من قباك ميبان تنه بوجد اودي تشو دهات تقول غالب والله شما تقول ميباني ميلو تاني قبا ميبان تنه بنور اني بو ميبان پرور بو باوي ويجي امي قالا ويجي بكن دقو حجي حسين دقوش اشتي بري اش علوزه بيش اشتي حشا كرا ويجي دبي باري كريه مغربه دبي بريده قافاك تاني بي والله از هرم جوند والمجامل من هراو از بكم شي حشا الميجي بكم افكاري مغلبي وهم تذكروا تعالى والله زي المجاحة بكم يعني اس مجبورم يعني تفبار مغلبة تاني كاري بقال وراك انا ودبي قامت كاش خل مجاخذ المغرب كيف برا خدك حشا كراوي مغلهاتي والدورا وذ شوتي فلان ولاد بي يك بي قادستي خو بدستي من بي ما خدا ورتك بارد به يعني كر حشا راد بس اخوه تبي خودي غرافي خوجي خزل سي خداي ورس دانكي تميز بو تقول خلكي جو ورد سي خد قرني مداكش بو بركتك بي ورد دانكي صالح يعني تركا اهلي خدا وتركا الميجا خو نكر ايش بو براخه ماك مغل بيجي ام يعني وبحسا اشكر كي حجي السرگir پیامو اشکل کلکاری تنشتوه یکی کم برچاویم او یا آشه آگر بو یا نه آوی بو ام بیشی نه آوی بری لوزیونه بو گنده مده می بری چه بو یعنی بو سیاست یعنی ممکن پیشکشی و پد هر کرم می ناوی من زمان ورن ساندی بو کم ببین کا اوجی سایخ آشه بیشی مالا سمر ابو صالح سمر صالح سمر و چاغی آوی جردگوتن şey agirdigotun belli sürekli şoğul yani kadar bazı salavat tahminen yani şoğul agir şoğul agir yani agir bu aşe agir artık ya ne avi bu ya bir jeneratör bu biçi bu yani yavaş şoğlandın le ek ed bejim avi aşe agir bu şey avi avi bu avi jilgun da bu avi aluzi emjer bejin gün ki mala o mala api benim sami mene lur günde gün avi bu ya tepede ek siyaset zikrine pırın. Mesela kim siyaset medarı namdar meşhur. Menşur mesela avuli de gavak em diled nerin ana şu anda Mehdi avuli. Beni paşa kaçıbiye mala uzaydı şey navi çiyem jerbejin kabe avul seyde Mehdi ekede peyda ana Mehdi eker 12 salat Tarım Bakanı kir. Mehdi eker bavi vi mele me gundbu. Mele brabu تبي بو جنديجي ويا باشا لا اوجي جندي بمرفي مالا سمراوان بو اوجي يعني ملي بو بيشتيوي صالح سمر 20 سالي ميلاد وكيلي وقراك يجي باقانتي جيكر يعني اوجي سركي تبي مشهور ياسر ياوده بيشتيوي حجي محمد مردان اوغلو خنجي كامجي بي خوارزيه بلديه باشقانتيا باسم كر يعني مانا تاريخي وان اي كيفني برينا تابي تشتي كشتات بيج مثلا صالح سمر 20 سالی کرد بود 10 سالی دفعه بعد 30 سال خدیا رشاد گله کن او مرحوم جنرالی کرد اوش تبیبو او زمانی دمروان ده وچاقی امکلی کردن و پشتی قضیه به وجی محمد بایدور ابجر بجین دیاربکر بلدیه başkentiya دیاربکر کرد اوشی زمان کی ده دور کرد
سبيح سمرجي ما قلت يا اوجي نده صلاة الفرا اوجي دوازه صلاة تقريبا باش خانتي كر وما يجده صلاة الفرا كر يعني تبي مشهور انا يعني سياسة مدارني هري البيش جدر كتنه افجيج بوي اوانتاجي اوانتاجي طيب باور بكي از بريج متبي ديتو بس از النام نگر يابو يعني او سوكاوي بقاسيا نافشيكي قال لك نافشا الهريمي هاني سوكيوان بقاسيات انا تبي خدمت ما تشي بو تبي مثلا شخصي من از قاباد نوتو هذا سجلميش بو alt yapıyamayt em be alt yapı tünebu veya meb imkanı xo çekir yani imkanı xo derken te iler bankası mer deynat ker veya qadimeyne kir çima menekir من آنی مگو بوز بارو ماکینسیا me hebu me imal kir guze. Cebe Diyarbakır Dicle Nehriye mecet bejin ya kuma me hebu, traktora me hebu, kepçe me hebu, işçiye me hebun. Ya me siyaset jikri bu insan aş me iş xwast. Mego vallahi em buziye biberin o em gabak ardiye bikorim kepçe wan em dişema bikin. Em hem insaniye xo memnun bikin. Hem günde xo at yap ya işe bikin. Te biram not 10000 o yekede medes bekir 10000 سياده ما حفظة كيلو حزار يعني حفظة متر حفظة متر حفظة كيلومتر يوني دي كيلومتر ما دشما خو كيلو ما قدام alt yapıyor خو بإمكانه خو الحمدلله alt yapıyor çağı baydırık bilim fiyatı 3 milyon perike 3 trilyon 6 milyar bu me 4 milyar kırma mal yani çima me kırmal vak me god buzlu xo me imal kır dışama xo me kır قش هم مپری دام دا چیمنت و حقی مازوتی. یعنی کارکری و جواب. او یا مچه کر پیشتی ایجار دنماد دویا دنوتو نهاده اسشلمیش بو من 110,000 جی کلیدلی پاش پارک تاشی میبریم. مگوش قوم پیله تپی چکر. او جی مچه کر آن تپی احتیاجا و الحمدلله به خدمتا واری پر نمطابی کنده. مکتبی و انا یادی بلگا اقولیه تپی لیسامه هیه دولت خزانه سیامه هیه الحمدلله و چاقی میلیه کرچه کربو خودی به حضرات لیسه ایشه کربو یاتلی هبو ولا خراب زمینه نستغلم بو لیسا شيء إلكو قول هي تاش مالي يعني öğrenci ve nizkat 10,000 küsur öğrenciyle tepeye koyun yani herhalde. خدای تعالی موفق والله گندکی براستیجی خوش جلا اف نوهاتنا جی خوش که حجی و بحثا اودا کالی خو کرد و هبو دندام دکن اوده یا اودا ولا 110 سال قدیا پشتی و خرابی بکن بو نه نه الگند يعني یا مثلا اودا و ویا درج و انا اوجي مزبو یا میوانایی بس يعني او شبهر کی بری گندی چون هاتن مرید dedi beri evara dağıtın şebehir girin çiro derbo mesela gotun çiro gotun sohbet dikirin yani vak zaninga ki bu üniversite ki aynı var bu arası yani o kültür tepe berdevam dikin nav mala Mehmedi Hacı'ydı. Valla o kültür rabiye. Beli. Yani hatta nedah sal beri jicana odame emrudiştin cilan milan dağıtın. البام قهوه يجي هنا براسي بكتراج بام الرابيه ارتق اف تلفزيون جركتنا ده هي مسلوك رابونه وكنت رابي هم ابي الرابيه كم قهوه تقول ده هناك كي اي والله تبي ده نيزكا ده وازده حق قهوه تبي فزيوه ده السنه والله هنا قهوه يعني بدلاوي شنو هاتن يعني هم محبت وشبه هم كلتورك بوجي او كمنا شوبيه كردان نسلان من نسلان لا والله يا طبعا مقارن بيجن اي والله Çünkü ağda peşiya mezina Halil Mahmud Fatmi Elbame go traktör derket çarşıya meykev derbaz go vah dünya kharabu go çima sovi Mahmud çibiye dünya kharabu wala çünkü da peşiya mezina artık iş kharabu traktöra tekela peşi da peşiya abda peşiya mezin yani ana zaroki ana nesili ana maalesef durum ne برغشه كذا قارب علينا قهوه محوان كان افنا قهوه دي المال ناسك نما كيف شيفا خون كيف جي داويل قهوه يعني راست والله لوجن مبالغ هذا جامعة مجيب الحمد لله بيش حق جامعة مهنة يعني نقول نفساقون تريد كي تريد كي جامعة مهنة نكيم يعني سيشار حب تعزيه بيجي مجي هنا دفرده قرآن قصيجي الحمد لله يكاد وكذا قرشي سيشار حب هنا فعال شو عنده ويا تم مدرسة مجير بيجن سريع وجه هنا يعني الحمد لله فيها هذا اكسيكا قدامتنا الحمد لله مناسبتي و در دورا و گنده جيرانه و يعني تدي بري
نابنا گوندا بربری هبو نقاش هبو خرجر هبو جبو سينورا جبو عردا ولا ويا رافيه كي من اجبري خرا بيج اف در كر انا تبي اراضيه وش سدي نوت سوليه افيه يعني وقندي دورا ما يجيش بنا افي بيرالي تخرج بنا افي دهي ملت بمرفعات الايكونوميه كتيه يعني وي شراء وي فساديات اورتي رابيه وقت وانا ما دي اي هم ايش بشغل دبن وقت وانا ما دي انا الحمد لله وي هواج اورتي رابيه شوش خوشه لغون جوان عرف وعادتي كردا ايبري چماي كي حاجي يعني تدي كرد عادتي وان يسر بخابون ندشبه كسيجي و تباجي خد سبار دين يعني بنيا كيان عادتي بكل كيان عرفا كردا خد سبير الدين يعني بالدين المطابق بون عادتي وان قالوا تشتماي جوان عادتا جاوي بري يعني تينام بكي ازي تشوا بيجم اما امي بيجن اي بري تشتنماي جانا شكي امرير تشن يك اختيار يك حبني بيدكي اختيار ياشتي درباس بازان وانا عرفوا عادتي مي بدي بريد دين مرف هنا يعني البام هم عمي بيجي نمانه زمان برز بده قشبو يعني هل في زمانه في اخ بارتي ده برز بده قشبو زنجيني بربو وهبوني بربو معناته شفقته انسان يجي ورتي بالبام رابيه نمايه يعني اوجي مخابن جبو في نسلنو تعلقي çünkü nesle kültüra hoşbir bu ki و به غریبه خود و به غریبه ولاتی خود خنا مناسب کی اب نسل نوجی به هدی و کلتری جبیر انا خواش بیر کیج معلسف شو عندها يعني او كلترا كان بيجن اوتيل رابيه علي والله كي حجي جمارا و مالا محمد حجي دقند تقريبا شخاص يعني امال باطا يعني مال باطا ما جرانياوي يعني ببيلك وزلام هو تخمينا من زكاة تستحب هي دست فردي هي يعني تستحب هي زل بيلك وزلام تبي جغيري تبا برا والجيني دي جندي علوز يبجى او بسمامي منا او جمالا ابي منا او زل جندي وانا او جبر ده 8 كيلومتر دوره 6 كيلومتر مالا محمد حجي يعني خد سبيرين كيان عشيرة كي حجي ولا تدي بري عشيرة لا او عشيرة خونه او بخونه يعني بخو انا مالا ما اجيب خونه كي حجي قندي تبي جوش داي يعني جوش انسان تبي قندي تبي زمان كي جوش دا يعني بري دخسان اوتشي نوتو دو نوتو سيوان ده هنكي تشون دي اورتاب كي نخوش بوشا جوش دا اللي انا فيدا ويستند يعني بخص انا ويت بي بربعت انا يعني جوش بستاندنا ندستند مش دهات تبي اور تبيا برنخوست وش بو حضورها برنخوست شغل يعني فازا جوش دا اساس تنديه يعني وقتها هون سروكي شارداري يبون جبو تبا بقضاء بنافشه وتو سليل تجادا يعني باسي قضاكي وانا جي يعني تو تشبسه ويورا تشبسه ما مش باقاني خور بر جاكر مهدي اكل مثلا باقان جي جدر كتب باقان وجاي باقان بوجي عيني زمان دا مهدي اكل مجرى جيغوت ما جو يعني تبي بكنا قضاء ام برجي سر ابون مع الاسف تديانا بالقضاء يعني جيش ما ماشي قال لك اوانتاجي جندو اي جنديا وشي بي ايوه طبيعي بانك باطنا وقيمه باطنا باطنا راست امكاني كار پر بوا راست اي بيكار ندوان دي وبالا خو بدي هريمه دي يعني قال لك نافشه مسرت انا تبي مزينه تبي انا قاعد ديار باقي ان بيق نحيسي تبي يعني نحيا مزيد ديار بكر ده وجي برجي مازال ما قلت نبو ناحيه باقا نك ناحيه ارتق اجي امي سياسيه برناك كان سياسي بنك ناحيه بخوز انا قالوا بقى ناحيه حتى اراك نفوسا ما ني حزار بو يعني رسميت ني حزار نفوسا ما يبغى تبي انا بي 4000 يعني ني حزار نفوسا ما وما على سف نبو يعني جيش ما تشيبو نك نبو يعني جيش ما شخصيا من تشيبو ما بوجي كر اما ما بهف نخست يا حجي في هريما ورشد بيجن مثلا دي هريما ما دي قرجدا هي بري هن دشت هن يعني ايوش ما قول بارافا بارافا يعني بر چند گند سي گند باغلي يعني باغلي تبين بارافا يعني يكي نج بسم بهرما بارافا او سي گند او تبي او سي گند اتبي تبي وكان شواد بين يا سورجي يا تدي او جي سي گند يعني بارافا جي سي گند بارافا سي گند بارافا بله
او سیوسه گندانا جی yani işte vardı ben bara. Yekir ben bara vi zanıc ve. Aynı var. Kaki hacı hediye diyem ten davya barnama ha. Tişki hum bejin yani jgayli persemiş vakit tamaşa vanar hun Diyarbakır hakkı haremedi hakkı Diyarbakır'dı hakkı gale Kürd'dı hakkı arfu adetu kavna şopiye Kürdadı. Tişki hum bukhazın bejin kerem bükün. Vallahi. Çand dakamayı. İşbirek xora ve bejim. Vakat avli got me kültüra xo hendakiriye. Yani me evka xo urfu adeti xo beri me hendakiriye. Pişti gavak me hendakiriye yeni nesil tibuan haber ciddi. Yani tibuan garip de. Em yani nesile nure. O çiroka. O çiroka yani. ام قاواك قالا geçmişe خود كن قالا ديباوي خود كن فقيه خود كن تنبونا خود كن مثلا 70'li yıllarda falan ana zengin ve jwan garipti. O em pır duri dini hakikatine maalesef. Yani menfiati meduri din daye. Yani şu hat din jinav kurdadır gıtıştak da sen menfiati sey ana ezbri khore beji menfiati ilo genel haberdim. Menfiati meduri din daye. Yani maavuli پر زور دای مادیاته مادیات کافات که پیشیم دین که مالسف ایگاواک دین هرش خو عرف و عادت جنامینه سایگی سوگی نامینه حضور نامینه یعنی هبون پره اما حضور تنه امنیت تشکی نام ولا مرأة yani ne can dibini ne amal dibini ne namus edimini yani şu an için gidişat ne hoş nabin mizanım fikra خود بيجم يعني سال بسال ام لادني بوشمان دبن ام پر يعني خوش نابين gidişat ne per خوش زبر بين yani dwi wari de ki hacı malume o işi vasife alma hani şeyha hani seroku peşkeşe aşira hani eşrafe hereme hani devlete hani ve millet hani yani az bavarım herkes am lugor kuvveta xol gor imkanı xo كمان وصفه خبجي بينن يعني مري برجاوي حتى درجة كي بقري بركي بجارك يشنبه فقط مري برجاوي بقري مثلا يوكوجي يعني هم سروكاتيا شهرداريا بركري هم دناف مالباتا ودول لوتي جهدار كرن يعني اليوكوا دكابي جونجي تدي بخمر عليه الصلاة والسلام دبيهون هركس شوانن وهون هركس جكريه خو مسؤول دبي حتى شوانك روجا قيامتي حسابي كريه خو د محكمه كبرى د ند ربي خو جيه خو نالا قنات جنت نت جهنم يعني دوي وارد وظيفه متوهنه ولا وظيفاك يعني ما برينها بشش حفت مها تعزيك مهبو في الوزي كركي ابي من في بانديمي نخوش كد وفات كر رحمه خدا لب يا وها جوات قريه ام جوان بين فان الرئيس يعني عائله رئيسي مالا مردانوغلو حسن تانروغلو işte Pısmamim Hikmet Çelebi مگو قصور ننرن ام هنکی شکایتچیمه امش خوش شکایتچینه بیرک بری بر دیوار خبردان لق ام چون مالا خو ورد ما مگو artık farqa mevak گیم بایه ایرو قای مقامه مگروا خناک ام بین قای مقام گروا خناک ام بیجین زمان بینه ilçe başkanıye ام بین iktidar partili گروا خناک ام بین زمان بینه yani icraatı me çe nabın گوه چاوا به بگو وقت اتفاقا ما تنبه وك قابادن مقوت يا مقو إشري باقاني خاطبو ووان قال كي ما تشون بيشيا وان وان اب بقدر في جندي مجمع السنين ومجادله وكل نهشتن جوانسن يقوم شاب مقو ام خور اتفاق شيكن يجا خد اتفاق جي ولا رسميتي شيكريه جير بين بسم القناعات اندرلري سدو دي حبشي يجيبه هنا سبي ان شاء الله toplantıya me sbê çarşeme sbê toplantıya me heye divê qoniyê de ji bo kala me çi bikin çawa bikin yani hînî girîşme me çê bûne û em çûne qaymakamê me ji degiş bû em çûne balê me jêr got işte bismil mezine qezak we qeza bismil ji sî hebûlatê Diyarbekir mescide sed û kusûr nüfusa ve sed û bîst nüfusa wê ye organize sanayiya me tune cadê me nexweşin tifaka me got tune bikin yek wê tifaka me be wê qaymakam jî girawa xwe bike wê belediye başkanî jî qaymakam bike wê ilçe başkanî jî bike heta qeza me jî qayîm zanî hatin serê hem got qaymakam îro ilçe başkanî ye şey qaymakam hem jî belediye başkanî yani îro ne hindike
والله ان شاء الله سبي توبلانتيك ما هي بركي ان شاء الله girişimi gvar çebe بيجي موافق تعالى موافق يعني وان girişimi çebe بنا ما حتى جي girişe yani emniz gane ما قلت اتفاقنا ما غبك اتفاقتنا بزورين yani hinek şey lazım peşivantiyavi bıkın. راسته İnşallah ekvan peşivan acı bu. İnşallah ola kava mesik şekli inşallah Tabii çıkar bık. Yek peşivantiye ki yedirdim pevi. İnşallah. O hadi Allah jim muvaffak. Vaktan niyet jibaş mı? İnşallah. Vallahi yani önemli ya ama go toprağı me zengine, tepe zengine, bismil zengine, hatta bismil küçük çukur var yerde gotun. Yani arazi gibi bir araziyat deriyetine Mezopotamya arazi. Yani Ambarazade. Ambarazade, Ambara pambo yana Diyarbakır'ın %45'i pambo bismil derti. %35'i misli bismil derti. İşte di sipen, işte di çulipen ve gote. Genim cevi bismil derti yani bismil pır zengine. Ama maalesef nizanım ittifaka metne. أنا عم بيتفاقم حتى اتفاقا معرف هم الموافق باتفاقا متنا دبي قوانين عم زعيفن اتفاقا ما بسملو تبيتنا أبا إيك بسمل جيرت مش كتبيه وقت مشترى مقاوض جمارت مقول باقان جمعتشي بنا يعني دحب باقان تاريخي وان مقول باشا شي بنا بلديه باش حتى بسمل جي باويه لي مالسف امدور دجين زانم في دينما داوود ام حكي زعيف كتنا انكي اكسيك ان شاء الله اف دسبيكاوا وبفي نمونات ان شاء الله هم جي بلغا بسم الله الرحمن ان شاء الله وبلكي جي باجارني ديجي ان شاء الله بإرنا ان شاء الله كاركي باش اتفاقك باش ولا اتفاق خذ تعالى وتد موافق امين ان شاء الله امين 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 كي حجي اقو سلامنا جمال بات اهل تبير بري بكن هم جي هدي برنامج خب داوي بكن دما اي والله وتقدر سرچاوي مرحبا خدي خير وقبول بك والله ما وقت اولي قلت اتفاقا ما هبه موافق باتفاقي واولي قريت اتفاقا ما بدون الرياء خدا ام قريت هذا حزبكن جدلت حزبكن نجبو منفعتي وكي قالك ام شاف حزبكن يا ما هبه ام موافق بن ان شاء الله ما الرياء حقيقيه ايربيش نكا ما بك يقدر رياء قراني ده ان شاء الله والله كي حجي زماني ور قوات عمري ور بركات راستي صحبتك خوش بو ام جيت هرنا بو نزباورم تماشاوان جيجي ترنا بون خد تعالى بركة عمري وخود ريا باشي وقنجي دين وملت ومسلمان توا موافق بك وخد ركبا ودريج بك مسلمان كردي بيجن ويسر شاوي مرات خليج ورازي امجي برتشكر صاحب رحمه الله بابا بل تماشاوان نهجا ایلوژی ام پارێزگا دیاربکر نافچەیە بسمل ام لگنده تپا بارا وابون ام میوانه کەکی حەجی ئەحمەد چەلەبی بوون ژمالا محەممەدی حەجی دەریە خۆشمەر بەکر هەم دحەقێ ماڵباتا خۆدێ هەمجی دحەقێ گوند و هەرێمێدێ ئاگاهدار کرد مەڕۆنی کرد سوحبەتێک خۆش بوو گەشت بوو حەقەتەن ئەمجێ تر نەبوو نەس باوەرم هونجی تر نەبوون بەس تەمامە بداوی بوو ئەمێژی بەرنامە خۆ بداوی بکەن هەتا بگەیشتنا بەرناماکی دێ تەنگی و داڵیە نەبینن هەر شاد و بەختەوار بن. السلام علیکم و رحمة الله و بەرەکاتوه.